1738. Telling you guys how I feel, man. Melrose Arch toe vandag om skoene te kry by Skechers, maar eers. Wiz Khalifa, yeah, get meditated over medicated. Hey, when you wake up in the morning, hey, I'm just in the room. Like, can I get 5 more minutes? Shit, I ain't really tripping over school, let's get Wiz Khalifa, yeah, get meditated over medicated, get Wiz Khalifa, yeah. That shit crack. Okay, so almal dink om 'n fulltime blogger te wees is net fun en games heeltyd, maar partykeer moet jy sheriff doen soos schmoes met media wat nie altyd fun is nie, net sodat jy kan geld maak om gevaarlik.com aan die gang te hou. Skechers het my genooi om hierdie ding te doen vir hulle nuwe winkel wat ook maak Melrose Arch en hulle het nou nuwe spulskoene wat uitkom en hulle het my genooi om te kom kyk na dit. I ain't tripping over school cause I made it say, boy, you got a son supposed to be his inspiration. Put a million in his bank account, don't leave him my mistake. And I'll never do him wrong like they did the operation. Took a nigga. Altyd gebou word aan geboue. Ek weet nie waar die plek is. I'm just in the room. Like, can I get 5 more minutes? Shit, I ain't really tripping over school, let's get Wiz Khalifa, yeah, get meditated over medicated, get Wiz Khalifa, yeah. That shit crack. Okay, media smooshing met die mense van, dis rarig nie my thing daai nie, soos ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Maar, as jy 'n lewe wil maak van 'n blog af, wat amper niemand lees nie, dan is dit wat jy moet doen. Dit het sy perks though, so check. Ja, Dr. Pepper. Okay, ek is bly dis verby. Hey, dankie dat julle gekyk het. Hierdie is Jock. Hy het my gehelp met die editing. Check sy cool hemp, jy kan ook so een kry. Of jy kan so een kry. Klik net daar of daar, ek is nie seker nie. Maak seker jy het gesubscribe, of daar actually, ek dink die hemde is al onder. Maar ja, thanks dat jy gekyk het. Tot volgende keer. Cheers.